Syaknan jong i kong seip alor kajing kediman ke jong i kawidei bat kanika ban penbha ban repair ban le bahai kanika surok kapingi ong ka surok nongpo umden sunapur kanika subjek ang siya kapinga kren la pun bun telikisnet dengan sotonat cibun ka concern jong ini kong iba hakabakadu iwan kenang sesulong bandro susu ya attention jong ke government hakaba ilasdang kediat telikis ni bansa dengan bat na kaliang jong ka department hari sang ilapha kubor lamba jong engineer ilapha lamba jong ka district administration ban pensyai halor ka status leneka koi hakanuk benta ka bidai bat kanika surok nang tena nokpo Saumden Basunapur de menne mensengiru ang siya nagaliang jonga ngala invite na kabentaba inwan banyak kedu bangan nang batay susu tenrei imsem lala banwan imsem pediang banwan tenrei kam lelei kabang ngakwa kolong ban pensyai nakaliang jong ke department nakaliang jong ke sarkar hakabedei bat kanika position jong kanika surok na nongpo umden bat kaban connect ru syadu sunapur bat kaban connect ru ban mi syate syapo syapok baniat tekane ke subjek komopi nadu u ar hajar hatra ar hajar hai hakin syang la propose akalis kabangi ong ka skim jong ka World Bank nila prioritize kilabu denrei hakabakadu namar ban nakaliang jong ka World Bank ka ai yang i tang si hajar klur hakawidei bat ke root sector de ka ai ka bami nang ta kalong ba kani kesurok napo nongpo umden sunapur ka World Bank ka ong tongin ya pet pat ha ka face ka ba ka face ka ba hadu umta kapat sedang tamba slab shu ka face pa kan sasdang te UMLA jongka nongpo MDC kiwe ki leaders jongka to ke area ro kijuan nakapo sakapor ban kerpat bat pen sngew hanga bat ngalawan ru la arsin laisin sakete kicakang i bakal long sisa ka badon kam adu kata-kata dengan nyetu ya pi ha une ubnai ubalai kabaladep au ni benai balai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jongka Ministry of Donor hakaba khadu nilala ia kaban penrung ia kaneka project hapo ke priority list kabanengkong ba ia kaneka surok insna nadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpo kilometer te hadin nang tu kawan no election tenang ta nakaliang jo komunisi ka ong ba ginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te ka sakut te menta ka status jong kane ngakwa banyu thuk dak pasai kalong ba ya ka DPR nakaliang da department kala penkre dengan kremen scam balakum no ladam dei menta katayo hakane katayo gamawan ngilala ban pa iya ka DPR sia planning department bat ke planning department kan sapha ia kan DPR syate syapo Delhi syaka Ministry of Donor lengba jong ka NEC lengba jong ka NEC khnang ba kinyo ban ai sanction status jong kanika surok kabade na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer nang ta susu nalor ka umden ya syakman kabat poi sakumba lai phokra kilometer lai kunai kilometer bat kata apa de kaban mi sendon ban connect bat ka bernihat nomor syate dang bun kisnong gitau kiba idon kam kiba hap ban penhai ka surok de yakaniru manyoto ipilai phokra hadu lai kunai kilometer ngila de penrung ya kaniru hapo ka PMJSY3
But ya ka DPR ka dia ladep ngakar men scam ha kan ka tayo ka bamta. Hapo Delhi kin syong meeting. Ha ka ban finalize ya ka DPR paru pan ai ka sanction. Dekane kan poi lakum no kum nuru num dunai ka sampoglut. Bat katu ka bana nokpo humden kan num duna lakum no sanpo wei hadu sanpo arklur. Teka jing mentoi ka bakrao kolong bakane ke area parokoi. Ladangnya la ban pendet ya ka de project. Kalau ke jing mentoi ka bakrao ke jikir ku gitu ke area gitu ke snong kita ke bedon gitu ke area parokoi. But what ya ka umden ya ka snong umden ter gitu ki wei ku ke snong marjan. Kan long ke jing mentoi nama la de ki kwa ban le chagawati. Let's say kin ram dot kam shu ban wan pai siapo nongpo namar ka jingai da ka bekiyat bet na umden let's say ban mi sepernihan kaban poi tangkum bango ong pim ne lai phok kilometer la poi sepernihan nang ta la poi jugati katakan lo ke jikur ku ka krau hanai le ki wan pai na umden sanongpo bat nang ta nanongpo seperni kabak lam no ke jingai ka poi biang sukum lai phok kilometer nanongpo aberni kemudian at total brokakan poi komba mduna ya ka sanpo kilometer dan lagi ya no na umden direct ban mi sete sebenarnya kabamutkan poi satang ko balai popra la nilai pundai kilometer kajing mutoi ka bakrao ya ki ba jong katu ke area pro ko we te na kata kadao ka bangakwa ban ong hangne ni na ka sorka ni chimkia ya kan ke area ya kan ke project bro arteli ka way lembaga donor ka banyi ong kan nesit scheme bar ka ba ka ba day ka PMJS3 ya ka ba ngin tang shuyo ay ka sanction ngin sakot ya ketena baru ngin yo ban pentrei ya kan ka project ka ba he bat ka ban long ka jikur ku ka kraw ku mang OIP ya ka ribhoi barok ka way bat kumju kham tam en ya kitu ki snong ki thao kitu ki area ki ba marjan ki ba don sa kitu ki thai bat kan long ru ke jikur ku ba ban mi hasunapur namar ban mi hasunapur la don ba ka cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingi om ka lum nong rim kan mi dare siapo hasunapur tegi bril jungi kitu ki area kila ban ya ban le hasunapur lan he kila ru ya ka ban wan ban mi sebernihat ban le siapo bodi te ka banga kerpat menta ka kendi kalong ya ikong siem iba hadu menta idang beteng ya kijisha dengan ngejungi nakaliang joga sorkar nakaliang jonga komu deputy CM wa petru ya ketudi bat ngakerpat kalong ba insngobha ban call off no ya kan ka kijisha dengan ngejungi lani ladi impat ngutu impat syai impat uhun ya ka ka pangakren ngalong uba pediang skongba gajikan kaple bila banwan kendu yang hakanu nopor halor jom kanika project lain halor jom kanika isu kaba ihap ya kaban ya akan kelenti ya kaban syatkan ya ladi dekumta nakaliang jom sorkar nakaliang jom katanat peludi ngakwa ban kerpat sesisin bat ya pai inskobha ya kaban call off no ya kanika program ko jogi bat idon kamru ban perkat ya ka kot kakia la jok bat ru mdei tang ya ka kot kakia kane ka long kum ka jing pensai pat ba jongi na kalian ka sorka ba in sotu ba kane ka kam kalaya syapram kalaya syakman ten rai bin ong pat de shubu ba ni kwa no bandai ban petrai no mentah ya kata ngane tu ipi ngin nam la ban le ya kata lano ru ngamar ke proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya sa tender hadin jo ka tender kamut ngin sa ai ka work order bat nang ta ki company kino ki bayo lani ki kontraktor kino ki bayo kin sasdang ya ka kam hapo ka jingpet jingpi jong ka peludi road ha ka jela ka jemi kata ka banga suka ban pen syai ban pen sotu pai ba ha ka dengan por